Either agent. Either. Shushu. Shop a hapon with okay. Giga lefty. The second corner come left. Second corner come left. Yeah. So Giga right D. Giga right D. Okay, sharp. Gargarala tlhe. Ala monna bo broekmente le bo pedisledge. A ba sa le teng. Ke bona batho ba diritse gore ne gore o rata motho o rata eng e lone mmino nona le boleng anong gone anong utlwa di sele fela matlakalao mme go tla siama le rona re tlebe re tshwana le tsetse le leng gore tse ne re di letsa gompieno gone jaanong re bong ra simolola jaanong ga nako e le ka re ra ere e mo motsotsong e re 1 minute re tla simolola gore e tle re ga e re boma 25 past re itse gore anong re kono setsa kgang ya rona dumelang gape ba gaetso ke nna gape Lucky wa bua Setswana se se monate Lucky wa moitsi ke na le rre botlhokwa ke ra le rre we long gore bontsi ba lona ka se se baka la moitsi ka gonne ke a bona gore ditshwantsho tsa gagwe di ataboga mo mafaratlhatlheng mo ga ke itse gore a wa di bona rara ditshwantsho tsa gago malatsi o famous ja di bona a ke re ke na le bana o na le bana ba ntse ba romela ba re papa ke wena ebile ke rata ga ke bona ditlogolwana yana mjo ke tsone gore ande amme wena jaanong ba gaetso ke na le rekio ke reo botlhokwa ka le reo la seeng nna ke tla mora fela ke mora kere go ya ka nna ke ene the father of entertainment ya Setswana mo televisioning o tla ikaya rona re moitsi fela jaaka e le Rre Ponko dumela rra dumela le kae rra re ba le khosi re fana ke tsere leeto ka re ke tlo go bona enda jaaka re dumalane modimo ke o re file matla modimo re file nako ya gore re kopane bile re tla re kgone go bua enda o ka nwa dumedisa bareetsi ba rona ba bua Setswana se se monate o ikae go roma Batswana ba etso dumelang nna ke Segale Mokoka kwa Tlhakong Maviscra ke kwa ke saletsweng teng ke gotse ko ke disa go fitlhelela ebe ke ya sekolong wa bole ko Maviscrale o goletse ko ke goletse ko o na le bo mogolowe kgotsa o na le bona ka gago kgotsa o nosi ne ke na le bona ke nna wa ntla kwa lapeng ga nyewe bokete o kana ga o le wa ntla kwa lapeng a ke itse gore a e bokete nna ke a buka bokete bo ke lerato leo le nwana le bone mo go bonna ka gago gore a jalo no ke lone leo ntse fela ya ka gore malatsi a tota Rre Ponko motho ga o utlwa go te ke ene first born ba tlebe nna gore nya o isa bana sekolong go itgape selo ke black tax malatsi no ke na le bona ke ba 8 fa morago ga ka banna ba lebile wena ba ro kana abutikiwo ke ga o fetsa ko sekolong o tsene dikolo go fitlhella kae kana gate go na le bo mo form 4 form 2 rona malatsi a re itse di grade kae ka la ko ya rona ntate sekolo kwa Tlhakong ne se fella ka form 3 go tswa fo ya no tsontso ba tla dikolo ka kwa ntle nna ke iphitlhetse ke le Thabantsho ke tsena ko teng ga ke fetsa go fetsa kwa Thabantsho
ka be ke ya Bethel ya bo ya Bethel ko ira teachers course gate Bethel ne le sekolo se se tona se nne sentse di product tse di ntseng jana fela gona ne go le yalo ne se tumile yalo fela ya ka Moroka le gona ne tumile yalo gona ke sekolo se se siameng tota ka go ruta wa ruta wa nna ngwana sekolo ko Bethel ga o le ko Bethel wa be o fetsa ka fetsa ne ke ira lekwalo la borutisi ga o ntse ana o teacher re bo tota ga se fela gone anong jana ga ke tsena mo lapeng ke a utlwa gore bana ba ke ba fitlhelang ditlogolwana tse di rutilwe di na le morutabana mo teng ga jarata ba ntumedisa ka Setswana ba ntumedisa ka Sekgowa a ke re bana ba ka tšono ntate ba bua tshomi bana ba go phala Setswana banna we ba bua tshomi motho itseng ke nna ka gore le nna wa nkutlwa gore ke bua le wena jana mme ke atle ke latlhele tshomi mo teng ka tsona a gona gore o ka irang we tola tlhela ona mme ka nako ngwe ile le gore ga ona lentswe la Setswana le o ka le dirisang o bo tshwanna ke go dirisa la Sekgowa a ke re le rona ge re rutwa Setswana e sentse le subject ne gote go na le madingwa anong ge re dirisa lefoko la Sekgowa kore re ladimile kana go ntse jalo Setswana se ntse jalo mafoko a mang ka ntlha ya gore ga ayo re tshwantse re nne re ntse re adima le bona ba adima ba Sekgowa ba sa le ditse le gore ga ba na tsona o utlwa fela go teselo ke koseine mme go biwa Setswana o ipotsa le ngwana wa gate koseine ka Setswana ke ge re wa bona jaanong ga o le kono o ithutela go nna morutabana o batla go ruta di-subject tse feng Setswana kgotsa Sekgowa kgotsa ne go tlhakane fela ntate ka nakong eo ge re dira borutabana nna go sena seo se nne go te ke choice subject no rutiwa fela borutabana ga ona lefoko o rutiwa fela dilo tsotlhe tsa borutabana yaanong o jack of all trades ko gore ga ngwana a lefa go te ngwana o tshwanetse o mo rute o ka mo tlhatlhamolola wa mo dira motho setšhabeng wa itse go diragetse sengwe ntate ka ngwaga o ke feditseng borutabana ko Bethel ka ona ka fa ke ge go simolola Bophuthatswana yaanong e be nna gore ke dirile di-application ke iretse ko dikolong tse mmalwa ge be go tla re o mongwe wa re ke renteta ba nthare monna go batla mosebetsi applyela ko Mafikeng monna Mafikeng ya simolola ka dilo tsa bona tsa puso ka nako eo le ba re ke puso tshwaraganelo e be e nna gore no ko ira application e be ke fine renteta yago ga go a tswa dikgwedi mane go tsere beke tse pedi be ke kry-a telegram e tswa ko teng kwa Banthaba na ba e kwadile ka sebupu go Bophuthatswana ba re be ontvangs van die telegram moet u onmiddellijk voor dienstrapporteer op de 2e van Januari 1970. 1970 reporter Kwata ko mmereko.
ke tla theogela kwa Mafike be ke lebala tsa botitšhere be ke theogela ko ke le tlaka na ke le ko education no ke tsamaile yalo until ke be ke kopana le mošimane o mongwe ne re tsena mmogo kwa Moroka a ba nthare monna why o sa teka kwano monna ka kwano Roslidi ke monene difeme di tla left right and center o tlo kry-a mmereko fa ke be ke kopa transfer e be ke a Pitori ke le kwa Pretoria ka kopana le borre Thabo Mokoena borre David Mothibe le ba bangwe bo Nefu Maele kopana le bo kana anong go raya gore botsalano bo bontšhwa ba simolola go raya gore ditšhono tse dintšha di a simolola mo e leng gore bašwa ba gompieno ga re kgone go tlhaloganya gore kana o ka tswa o ithutetse selo se se rileng mme ga botshelo le modimo le badimo ba go raya bare tsela ya gago kie ya itse gore moruta bana mme tsela ya gago kie a ko etse so ebe e nna gore re Thabo Mokoena tsatsi le lengwe re ntse re tsaya dikgang re a ba nthare mone go na le dilo tsa drama ko Radio Bantu sentse le Radio Bantu ba batlana le batho ba ba buang Tswana piano ke utlwa leleme la go gore ke la Motswana ko gore le monate le o ye ko teng yaanong gore yana ne kere ke goroga ko ke ra batho ke ba raya kere kana ga ba o setse o itlhalositse yana ba sentsane ba sa tlhaloganye gore go fa gore ke bua le mang kgotsa ke tla go tseye ke go beye ko morago kwa ke go raya kere re bonko ga o ka tla go lebelela fa ke setogolo sa gago ga se we malome ga go ope yo o suleng tota le yona kotsi eo ga ise ke nne teng ka re kgantse di monate gore ga e sele ke gola ke nna kana re radipadi nna ra utlwile gore ngwana ke o santse a tshela motho o tlileng ke nna morwara ditamati jaanong o emetse re radipadi tlisa digalase o rome motho ko bottle storong go a tle le champagne le wix re nne go senyege ba bangwe ba ntebeletse mme nna ke ba bone bongaka bo felela ko sepetlele kwa boti re radipadi Gyo. Wa itse drama ya Uti ya Red Mothibi. Ne re tshameka ko radio. Beano ge e tla mo TV go bua nnete nna ga kaya di audition ke na ke itunetse ko mmerekong ke kry-a founu go le monna ba re ke Pretorius a itse Setswana moshimane o wa Lekgowa a ba mfounela ntare monna ga ke latlha founu o bo le wena o latlha eo o tle kwa ga mpolelele gore ke o mpatlela ke be ke ya ko teng ko SABC ba santse ba le mo Minar Street mo a ne ke tswana ko teng ke bana batho mona ba tlhakatlhakana go gontsintsi fela ya nna ke a feta ke a itse kwa ko bona wa go bona monnoti
a ke tsena wa mpolelela o ntare no ntse ke bolelela banna ba ka wena gore no actor stories mo radio jaanong ba batla o ka se ira mo television ebile sa itse gore television ke ebe ke re a ke na mathata ebe e le gore no go fedile banta ba retla go tshwara ka mogala gore ne go diragala eng fela jalo ntate ga o ntse o le ko officing ebile yaanong o setse o nna actor ke setse ke le actara ya television a ke ke le ya radio a sa tlholela ya radio mo e leng gore wa bona so se sa gore go yang ko tlase ko re ile ra ajua le banna ba production too much but no man, this thing doesn't give sense. Just to say, how is it down there? Is that something? Monga drama o na kwalafa. Ke motho o very humorous. Jaanong re ira fela ya ka ganna. Jaaka na batla. Hola yaanong abuti ka rena ge tleba ka sa manteo ke ona the main thing ba re go ntse jang go tlase ko wa bona yaanong go tloga fo abuti ebe wa gore no ke tsela fela mo motšofong yaanong ba mpitsa ba ikang ke tameka bo matlho a di bona bo morwa monatong bo mang go gontsi ke di tshamekile le yaanong mo nakong yana go na le se sengwe ke se tshameketse Mpumalanga se mo moeng gore ana ga o ntse jaana ke ntse le celebrity se mo moeng sa ba re ke age gap se tshwerwe ke television ya Mpumalanga ba re ke Starset channel 504 nna o nkira fo nna gore yana re bonko ga ke tla jana ka re ke tlo go bona a retired actor a retired teacher kante ke tlo go bonana le celebrity ga ke itse a ke re monna o ka se ga ipha mebala ga o ka ke o tla utlwa ka batho mme tla ke go bolelela gore batho ba reng re bonko batho ga ke tsena ka mogwase ke ba raya ke re ke batla shopo ya ga re Mokoka ba re ga re mo itse ke ba raya ke go siame ke batla shopo ya ga re bonko ba re ja bo tlile sentle ra utlwa tota batho ba bantsi ga ba nkitse ka Mokoka ore bonko fela o rile wa bona le pasitše ba go tanne taxi fela gore o fologa mo pasitšeng ya bonko ba tlo go latla ba go itse sentle ga gona o sa nkitse jaanong jaaka ke tseboletse kgang ya rona ke gore a kere kana re bonko o mongwe wa batho ba ntlha ba e leng gore nkile ka bona gore monna wa motho o montsho monna wa Motswana wa apara sutu monna wa motho o montsho monna wa Motswana o tla go bolela ka whiskey wa bona Letlampo kana e ne le yona ya ntlha mo Tswaneng go gasiwa mo television I still remember 1983 ke ge e gasiwa mo moeng e rile fela ba teng fo o bokata go nke ge ro ira part 2 ya teng a ke re yaanong
ke ge re mo TV le gore yaanong o santse a kwala ntate mo TV ke se kwadisa ke sekwadi se se tona sa maemo a go godimo no o ene ke a makola ene ga le drama ya gwe ke itse sentle ka itse le gore ga riana wa ba reng ke ne ke ra riana wa ba reng ke ra mongwe ke mora ke re Reponko go be le Reponko gompieno jana o mo utlwa ka monoloko wa gago mo letlampona gore ene le mokwadi ba ntse jana ke ne ke mo rata ka gore le ene that's why ne ke tle ke bolele batho ge re gatisa di-story tsa Remo TV ke mona ke o itse Remo TV nna ga ke na mathata le go memorize dilo ke tsa mafoko a mabedi a mararo fela gore ne mo TV wa ba ke be ke itse gore wa ba se ebe ke a bo simolla monna o mongwe o ne le producer o bila ba mpotsa ntatana how do you memorize these things ke be ke gana ka nnete le nang ga gana ka nnete go ya bora pheko ya mekie le nang ga gana ka a ke rompile script gore go ba ya lo mpatsa ya lo ba sa ba gompieno kana ba tlhaloganye gore go nna actora go batla gore o nne le tlhaloganyo e popota gore o nne actora go batla gore o ikhutse o kgone gore o kgone go memorize dilo tse o kgone go neela batho se leng gore ga go te go patela TV license a be le rona re khatlega no mokwadi o kileng a nkwalla dilo monate ke ene Remo TV o lo borre maele le bona na ba le teng ba kwala bo ene Nick Thabo Mokoena na ba kwala and then go tla ba banyane ko morago ya no go ra gore tota re tse motsotso re leboge Remo TV re mo re ra leboga gore o re neile Ponko mo TV ga o fetsa gore na Ponko mo TV Ponko e be nna monna o re tshelang le ene mo botshelong jwa rona ka nako yotlhe re mo leboge no le nna ke mo leboga tota ke mo leboga tota ka gore gongwe ge nke be sene ke be ke ja nyaope nga bo bolawa ke nyaope ke re ao ba gaetso re Ponko ka khotsa monna mogolo ke mona ngo ga o ka rona le 100 years ke mang ya nong Remo TV ra go leboga bona jaaka re Ponko a phatsima e kare ke ene nnake bona jaaka a sheifila le montle a sentse na itekanetse tota ya nong re Ponko ga botsholo bontse bo tswela jalo o ntse o le mo o le actor a o kilo a rata go nna mokwadi kgotsa o kilo a rata go tswella jang kgotsa behind the scenes kana batho ba tla ba bui bo di behind the scenes nga bua maka nkwa go nna mokwadi gona ise be ke go maka because ngile ka bereka le rone ba re ke Remoloto wa ka fa Morileng ka gona kwa Mafikeng kwa Mabata Remoloto re mmotsa potso re na re dog ga wena o le a critic ya Tswana mare ga o na le buka e one ya go yo e kwadile a ba re monna I've tried I don't know how many times ke re ke kwala he tsone je kwala ge ko buisa gape ko tshimologong after some days ke jela gore ke mwetse nosonso ga ke utlwe gore ke aka ka feng ka cancela until ke be ke inele ke ra go nna mokwadi go bokete
le nna ba tswa go kwala go mpaletse go paletse mme tota e rile ga ba go neela di-script jalo di buisa wa bonna actor e tlhwatlhwa actor e leng gore gone anong jana go na le basimanyana ba ke tseneng le bone sekolo ba e reng ga ba go lebella e be ba ja monate rona ba re ratang Setswana ga re go lebella re go reetsa ra be re ja monate ga o re ra gore kana nne ke le ko mafikeng kwa mosetsanyana a tla ka sekenke boroto a tshotse ditee di thubega ke batla madi a mosadi wa me e be re ja monate jaanong re ponko basha gompieno yana ga o ka tla go lebella Twitter o ka tla go lebella Facebook le bo Instagram yana a kere ke mafaratlhatlha ba go bona jaaka an idol ba go bona jaaka motho ba batlang gore ba katla ba mmona ba kopana le ene e rile mo presidente a re rare di galagala di buletswe ke ga kgatiso ya gago e tlala ne ye bolalwa ke my daughter ko Gauteng kwa Ndare are papa every time Ramaphosa a bua ka bjabo a tlhagisa are ba tlhagisa wena gore alcohol ga ke bolawe ke bjabo nna ka e rile ke bolawa ke alcohol yaanong kgatiso ye o tla lemoga gore ka lereo la seeng e saphasitse botshelo jwa gago ka se sebaka jaaka motaki ebile e tla re ga re tsamaya fale 20 years 30 years to come ka gore bojalwa ga bo fele ebile ga bo tsofale re tle be re ntse re tshameka kgang ya gore ga re bolawe ke bojalwa re bolawa ke alcohol ke mafoko a gago ra rata ebile rona re le Batswana re tla tsa ra belega re utlwisa batho ba eleng gore ba rata Setswana ba batla se tshele gore mafoko a rona ke ya wa netseng fatshe yaanong re bonko ka gonne re ra konosetsa ra tumela bokhutlo ba puisano a rona monate go na le batho ba batlang go tshwana le wena bataki go na le diopedi go na le borona jana ba eleng gore ra leka ka bojotlhe gore re tshegetse Setswana re ka se tshegetsa jang Setswana botaki ba se sebaka o bona bo le fokae ebile bo ka tshegediwa jang gore bo tswelle pele ebile bo berekele maAforika Borwa selo sa ntlha nna ke tle ke bolela batho ke barakere ga gona gore nka dirisa leleme le lengwe kwa ntle ga Setswana ka gore ge ke akanya ka Setswana ge ke lla ka Setswana so ga gona gore ka re ntse ke bua be ke thakanya le puo e nngwe wa bona ka nako ene sentse re le ko radio bane da bona le re o mongwe ene o ne ke bua ka ene o Pretorius ke re monna o na le strict mo Setswaneng no ka se ka dirisa lefoko la Afrikaans ore la English mo terameng go Mondo are very strict. In fact, I can say Pretorius again tota antutileng go actor. Ka gore ga ise ke go nne motho o tshwana le until today. Ga ise ke mo. Kana konyo a ke wa itse batho ba na le nako ngwe ba go ya go bua dilo ba re he
Radio 1 e tsa batho ba le bangwe every now and then. Yaanong ba ne ba ba tlisa gore ba tlo acta ba mo ba script ba re a re tsa motho a ba itoma maleme o te acta monna motho a ba palwa ba tswa a ba tsamaya o ikarabile thata go ntse fela jang yaanong a bona ntho e diragalang like ka tseno mo di-televisioneng mo and what. Yes. Batho ba bolwa jo tholagala kwa Gauteng ka gore dio tsotlhe di diragala mo Gauteng. Yaanong batho ba tholagala ka Gauteng motho a batlo nna mo mokhukhung ka fo morago ga jarte yaka ena ga ba motswa gore o tswa kae o bala nomoro yaka mo Gauteng mara nna mo mokhukhung a tlaga ko KwaZulu-Natal a tlaga Mafikeng a tlaga kae nna ke be ka ba rakela kona nna ke batlo go robala ba re ke robetse ke lora ke batla go robala ko ga ke batlo go lora ke wela mo dipeseng next wa itse gore go botlhoko yang go lora wela mo petseng utlwa fela o ka tsoga le go tsoga wa go lebala le script yaanong ba bantsi ba ira ya laanong nna ke bereka ka go bidiwa ntate le tsone se ke reng sa tshameka se mo moeng ba mpidise pitso sa lang founela fela bantare tla mona kana o tshwanetse o tle go tshameka fa ba ebile ka tshameka gwa fela fela gae ke rata the level of professionalism mo go wena ga ke go letsetsa ke gore a ke re ke kopa go kopana le wena o nthetswa re nyara ga nka ke ka kgona gompieno kgotsa le nako e mme ka nako e rileng ke tla kgona a bontsha gore bona ka gore tota re Batswana re eta ka Sontaga tla ka Sontaga ka nako e rileng ke ga o sa lo nkemetse ka nako eo go bontsha gore tota there's a sense of professionalism o motho o tlotlang nako o eleng gore gompieno jana ke go bolelle ke ithutile seo go tswa mo go wena gore ga o beile nako le motho a ke mogolo kgotsa ke mosimanyana kgotsa ke mosetsanyana goroga ka nako tota nako ke zo sa botlhokwa ke tlhekela batho ke ba raya re tlela re nnetse o bua ka makgwa ntse re makgwa ba tlotla nako mare rona re sa e tlotle ene ga e batle go fufulelwa gore go irang kela gore wena o tshwanetse ipela gore ge nako ya gore e fitla ke a ko tsontsele go se dira ka nakong eo e be ke fetse fela a utlwetse Reponko go itumelane mafoko a gago ra agela mosako ebile ke go sebetse ke gore ke kopane le wena la ntlha ga ke go bona ke sentsane ke le mosimanyana ke tshologa ditete fa fo mo go a sefafo ga Madiswai o le motho mo gare ga batho ka nako eo motho no tla dirisa lefoko la seengwe o re no le superstar mme o ntse fa le banna mo kgotleng mo mollong wa apere sutu ne o e apere ka nako eo ka e gopola mme wa seke wa itsela ko godimo wa nna motho mo gare ga batho ke ka mo gompieno jana o ntetleletseng gore re tla go bona re bue le wena sebaka sa metsotso e ka nna 30 go sena matsapa jaanong nna ka nosi ke le lucky wa bua Setswana se se monate batho ba ba re setseng morago ba bua Setswana se se monate le moitsi ka re go tswa mo botengeng ba pelo ya me ra leboga
re lebogela nako e re fileng yone re lebogela boitumelo bo bo tlisitseng mo malapeng a maAforika Borwa re lebogela gore a bo tsere Setswana o se tsere wa se ba ko mankaleng gore batho ba ba tshwanang le bo Presley Tshweni ya gae ba setse ba se ise moseja jaaka ba se isitse moseja batho ba ba tshwanang le the Ferguson ko moseja Raponko re a leboga ka dinako tse dintsi ke atle ke re moyeng wa me ke more ke re a garele jaaka a tlwetse go garela ga ana le batho Raponko re kopa o garele ndata ya ka o ntse o bua gore re rotloetse Setswana ke bona ka jeno e le gore se tsaelwa ko tlase ke tle ke utlweletse le batho mo TV mo ba reng ba bua Setswana motho a teng a bua Setswana a tswakanya le Sekgowa ke be ke re wa itse dilo tse dingwe tse ne di dirwa maloba ka puso e la Maburu tota ne di le molemo ka gore Setswana se ne se na le channel ya sona le Sepedi le Sesotho ene go ne go bua maleme a mararo ana fela beanong ka jeno di-channel di tharo mare nna ke itse gore di bua eng beanong ke tsona dilo tse ke re gona yaanong ga ke official languages mare bo official ba teng nna ke bo bone le se ke ra gore nkgonne nka digela fela ka mokgwa o bagolo mogolo ke o kgalemile mogolo ke o re tlhabile botlhale nna ga ke tle go bua sepela a itse gore ga mogolo a tswaletse ga ke sa tlhole ke tswalla ra leboga a modimo a re natlafatse modimo o lerato re tla bonana gape mo nakong e tlang mo lenaneong la rona la Moitse ra leboga pula Why this long and bitter